clear tu te ka channel ka lo welcome le vek a che u tun tum ka video chu ronin chuak thar kan clear ho dona he ronin hi anon ti dang lam nuala ronin kha main model kha om to thawa chuak ama sa chuak kha om to thawa amai ro chu kha anon thak dang lam ta nuala tuna hian model thar kan clear ho doni chu heta hian dang lam na eng nge om kan ti chuan atel section hi anon ti dang lam ta atel hi anon ti pir chho ta shet ta chuan helai a chain guard lian lutuk te pokhan on thak dang lam to ta ni a seat hi anon ti sei ta shet bok ta he ma ain thutan wam le zol don ta chuan a head section a po hian helai vel te po hian on ti dang lama a color ten on thlaka chuan ni deuh met cosmetic change kha anon pe a ma ai ka chuan anal tak khop mai ni a ma mi po kha zia to viawa hei ronin hi kan soidu chu bike kop kim tak mai nia om zia chuan a khala noma zin pui noma off road tan po thei thowa hei all in one ani chu a bike hi berana han zin pui nan po azia khop don ka sia chan chu a thut dan zong te po kan khal chin da khan anuam khop maya chuan atai ron chom te po hi azia khop mai hei tuna an dual sport tire anon chom tir hi hei hi 130 ni anung hi amai ro chu a thret le hei ma tire compound hi man anuam em ma kan khal dana po khan chu hei po hi ka bai ka po vo vela thadon re nga sia tikha kan soitel doni chuan atenki a hian liter som pali lenga petrol hi a he lo khopa liter khatin kilometer som nga vel tlan thei chutania he lo takani chuanin riding mode chi ni aranom boka rain le urban ron oma khan engine a khoi dang lam lawa abs ka aron thak dang lamani chuan aman hi noi khat le sing sari ni he ka khalla hi base model ron ni a chuan noi ni man khenga ron oma noi ni le sang khat man khenga oma color chi sang sang kha aron chuak tel to tuna kan tarla nang ho hi color thar aron om bokani chuan ama a hnung kan soisel tlema ni deuh per pur kha tuna hen aron dang lam ta vek maya a fit and finish shim hi a quality a leather te hi a tha anal boka chu karon soitel du ani chuanin a ka soile du chu ka experience a chuan a khala hian hemi video chun zoma hen ka soidon thowa a gear ratio om dan hi anuam em ma chan chu a gear hi ain nai wangin khopui chunga te khala nuama le highway ate po anuam don ni a cc kha 225 ani ti kha ka soidu a horsepower 20 nia torque po kha 20 torque vel viau ni chuan kan khal chin don ni enge hands on feel te khang zong kha kan soi chole don nia zia khop mai hei ole china kan han soideu thok kha atlang pui chunia chuanin enge khopui chunga a khalan wamam ti tele detail zong kha karon soidon ni soi mai te po hi om ve thina ka soi mai angchi chu ti hian karon jek thazel thawanga enge khopui chunga te khalan wamam ti te kha kan soinga ama sabera chuan khal anuam hle khopui chunga hian khopui chunga lo po bike khal ol sam tak ani ti kha ka soi ma sadua chuan ka khal me ka hi base variant ati hemi a class ron number khania noi khat le singsari le sanga le zali le somret le pasari on road price abak pek bel ngai to lo ani aman po hiron thaviawa athil ron ken le a feature sa zir ngai to chuanin thaviaw ni gan zam choutan don helai tang hianin zam hi ol khop me helai pei kan nin perne so lai point nen son lai hi chon ni nom takani nin nom he vi helai chumo traffic jam enge akhat anuam ti kha anuam khop me akhala ola chan chu ake hi 17 ron manga nung le ma hi hi om zia chonin akop kimani he bike mo bike kop kim tapani takani a chan chu tuna tlema han tlan sak du deu pon aflik kha aron nuam le ma kha han chai kol vel kha nuam le thawa hemi ake te ta wang hian anung le ma hi chuanin zin pui du po hanin nuam le em don thau ni chan chu kan thut dan vel te po ha dam em a zin nan phei chuanin anuam don nu tuk hi a handlebar hi a han sang chole shet che ati nuam le zol dona theti chung point nuam to thawa choi sel na tur ben chu ka nei chong lawa chuan kan ka zelanga kan choi chho zelang thei zela
ari kha in lo shem ka shalawa ari hi pa khop mai he bike ari hi zia takani minti phur ve a heavy exhaust bengcheng lu tuk chong si lo hian a thum mo em ni hei a zia khop mai he bike ri hi mo cho kan tlan zelang kan soi chho zelanga nia he bike hi an ron siam chan na kha chu thil hi all round de lak turin an ron siam shim he bike hi khopui chunga khal nuam si han jin nan po nuam si engema off road zeu don po nuam thei tho si khan an dan ni chu hi zia chu ake te po hi kan han en chuan ake hi manan nuam em hei hi ka bike ka voila a thadon riung ka sia nung lampang hi a ban thare ulu tuka grip phit thalu tuka chuan a the dom dan hi nakina nalangam don ti ka chiang rang bok ani chu ake hemi an ron man hi tha ka ti khop mai a malampang hi 17 chau oma chu poi ka tia 19 te han om chho ve pheiseng chuanin lu thu sam le zol don ni chuanin kong chho vela te kan han tlan an nom na em chu tlang ram milla siam hi ani ka ti khop ma so lai posong kong chho de kan tlan chho chin don ni a gear om dan shim hi a ha thak lawa ain kar sat lawa nai te hen oma chu a ti zung thei ni kha khan nuam ka ti khop mai tlang ram milla siam ani don tat he thil hi mo thing tlang a te han om se han ron jin chuak du zoi tan te khang ang kong chia vel han eng lo du don te khanin atang kai don reu ka she he bike hi khatenga ta han thadon tat bike kop kim 4-in-1 ang deu ni aminga hi roadster ran tia roadster ti kha chu sports ni si touring ni si off-road hei bok no hang deu kop kim khan deu ber mai hei ka tu nei mem chu alo en tor khi tha em ma rpm sang vok lo hianin nuam sadem kan tlan zer thei ni struggle vok ngai lo hian mo chu anom na ni chu in sha thiam ngem o ka shelo kha rpm hi kan han ti le deu tral zela om je chu kan han refa khami han race mo han ref nat vok ngai lo wa khatia han tlan deu zer the kha ani deu bera om je chu apot khal ti na chu ami po khan nuam ve mo chu ni me ka soi thiam dan deu chu hey bike than kha chu her tok nga ya apo ran chu ang chi te hi oma ma se kha tiang kha ni lawa hei khala ul sam em ti khak soi du ni chu tiang zon chon soi la kan che thiam deu ber chu ka ring nuam par mai chuan a luksi anon ti dang lam to mai khanin aron nal le zual to a bike chim a po hi aron men mengrum ve ngai don ang khop mai side lo ve ha chu mengrum ve ngai deuh tho mai he ba ki mo tiang vel khani lon in ol sam takin an ti theya chuan chi sang color chi sang moi tak khi aron oma heng hau hi aron moi dong khopin ka sia hey tlema ke ni aya u deuh enge timela tong moi lo ni lo se bullet vakhal du chi si lo tlema khal nuam ve enge khal ol sam la du si a bullet ka soi sen lan lovin khami in kara ommo sports vat tile chi si lo khang ho tang khanin a thado on lu tu khe bike hi thalai tan chon tlemin style vak lo mai the sports lam pangai na tan chuanin ma se khati ang elawa khan akar ola khanin oma azia khapani headlight te po ron zia to khop maya nal chau vel vek ang kim hi chuan le chei hi dol dong ka te ka chu an han chei vela eng mo so an han talan ka mu hianin scrambler design anga han ti deuh reuh ta khanin amoi ma du mai ni hemi a USD ma lampang po hianin ati moi le zuala USD te keng vek ani o aman hi to vak lo hemi aspect ron ken zong ne hen baka right mode kha ka soi te ngil trap thin chinieron om ve arban le rain ti kha chu hemi ABS che dan kha ati dang lam khan deuh me om che chuanin ro surai khal khanin braking kha itol lo nan khanin hemi ABS ve kha a sensitive kha aron pe sang deuh ti nang deuh chau ni khalai tak kha chu
trong cái về thâu nga bike khal thiam lu tuk lo tan chuan in ti mai experience nga vak lo tan chuan kha trong cái dong khop mai metar te po khun nice pian nia ronin hi lova bel chiang ve ula test ride thei renga hey mi hi in ron zot thina kalom lu tuk thowa Facebook te Instagram ate salos eng bike nge eng scooty nge ka leng te in ron te thoi jela lomom lu tuk amai ro chu keinina kanwa suggest hei ngot kha ani thin lawa in du zong enga ta nge in man tu rang zong te khangai to ula in man du dan zir te khan in two wheeler nei tu ra kha rem ruat ri ruang ta ula chuang kha ta tang khan in dealership a hian khalchin tur te om nual thina ka khawa khalchin ula in du tak khawa thlang thin ro ti kha ka soi tel nga du ni se chan chu keinina kan soi angot kha in lo wat ti le thoi za kha fu ber lo thina mai ro chu suggestion chu ka pe thei tho chawa khalai khan in nangma ni na in wa khal ngei kha a thain ka sia heng te po hi wa khal chin ula wa feel ula kha ka soi du o chuan a that lo na lai deuh anga kat kham khop lo na lai deuh ang te kha han soi don heta hian han soi em tur chu ka shelo ma se a bike design dan hi chu ni version shima ake da na hitle min ma sheta hei chu long rona chuan in an nom pi o vlog zoi chuak thar kai kal don boss KTM brother ten tlat me ha chu ake da hi tlem na ma de ka ti ke ma chuan in ma se kha chu long run na chuan in ke da ma hi nuam dei sok ania aka ko pui chu han in kan han eng lo ve de we me ni chu kan thei se ka ha kan da phem GVS lama